Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak Waalaikumsalam. dimanapun berada kita akan belajar Iqra keberapa tadi? 4 ya? Iya. Halaman 17. Silakan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Lam ahunhu. Pendek. Hmm? Pendek atuh, nggak ada yang panjang. Ayo, coba lagi. Lam ahunhu. Bukan, dengerin. Lam akhun hu itu pendek, nggak ada yang manjangin. Lam ahunhu. Lam akhun hu Auladuhum. auladuhum Wayan'ihi. wa yan'ihi Tarhaquha qataratu. tarhaquha kotaratun kotarohu itu kan tak marbutoh Asalatim. Tarhaquha qataratun. tarhaquha kotaratun Alim tak alim tak in asaituhu. in asaituhu Kana aliman khabiron. kana aliman khabiran Min adabin golidin. min azabin ghalidin Fa'au jasa minhu. Salah. Salah. Asratim. ya. Fa'au jasa minhum. Fa'aujasa fa'aujasa minhum kemudian Sami'un alimun. sami'un alimun kemudian nih yang ini La Ki yang merah ayo Ki yang merah Ki Ki ya la yazalu bunyanuhum. salah hati-hati. La yazalu bunyanuhum. Nah gitu. La yazalu bunyanuhum. Kiki masih ingat gak waktu pertama Kiki nyoba apa ya? Surat Fatihah ya Ki ya. Terus itu. Terus ke Iqra ngejeblos Iya, juga. Terus akhirnya ke Iqra berapa Ki? Ke Iqra 1 ya? Ke Iqra 2? satu. Hmm? Satu atau dua? Kayaknya Eh, dua, eh, langsung dua. langsung 2 ya Ki ya. Hebat ya Ki udah Iya. berani ke surat terus udah gitu nyungsep ya Ki ya. Tapi enggak apa-apa itu pengalaman berharga Ki ya. Bahwa nyoba mah Iya, kalau boleh-boleh nggak kayak gitu tadi. nggak tahu. Betul Mm-mm. kayak tadi Bu siapa tuh tadi tuh? Bu Rosnia, Rosmiah mau nyoba ikro 4 ternyata dia belum bisa panjang pendeknya. Nah, ini ya nggak apa-apa. Yuk silakan terusin. Fama lahu min hadin. Fama lahu min hadin. Kemudian La awda'u hilalakum. tanya panjang Ki. La a Hila. la Mm-mm. hi- Iya. Lanya panjang nih ada Mad Asli nih Ki. Ayo Ki, yang panjangnya mana ya Ki? La la au o sama ini Ki, dua nih Ki yang di garis bawahi panjang ayo Ki. la awda'i. Nah, Kok salah. laudai, laudai. Oh Eh, bener tadi. iya Ah, iya. kamu nih lama nggak ngaji jadi grogi lagi. Ayo.
la'awda'u hilalakum. Hilalakum. Gitu. Nanti kalau ada waktu ya, mungkin habis lebaran apa kapan kamu ke diktat A2 ya. Biar pinternya permanen, nggak lupa-lupa. Di diktat A2 itu ada latihan huruf panjang pendek, tasdid, huruf mati. Insya Allah dari situ kamu baca ikronya akan benar. Karena ikro ini ibarat mie itu instan. Jadi kalau belum bisa dasarnya agak ribet. Salah-salah melulu ya. Saya harapkan walaupun kamu mungkin belum bisa, nggak ada waktu, di YouTube-nya tolong dibuka diktat A2 ya. Belajar itu. Setelah diktat A2 nanti kamu belajar A, I, U, Ba. Ada di YouTube saya ya. Coba pelajari, coba ikutin. Karena kamu masih lupa-lupa tanda-tanda nih. Ya, kasihan nantinya. Udah tamat ikro tapi nyungsep. Nanti kan kasihan. Nanti saya yang disalahin. Siapa ya gurunya? Gitu. Pak Ari gurunya. Iya. Kata Teh Atin. Saya juga nggak belajar diktat A2 pinter. Ya beda-beda lah tiap orang. Teh Atin menganggap Jojo pinter kan beda lagi. Iya. Ya, Ayo, Kiki ulangin ya, Pak. ayo diulang. La'awda'u hilalakum. Tuh bisa. La'auda'u khilalakum. Kemudian Wa ila samuda akhahum. wa ila samuda akhahum. Min ilahin khairuhu. Hehehehe. Eh, Min ilahin ghairuhu. min Kemudian ilahin khairuhu. min ilahin ghairuhu. Kemudian Khalau ila syayatinihim. khalau ila syayatinihim. Kemudian Wahum yanha wahum wahum yanhauna anhu. Aduh, sinyalnya nggak ada lagi. Halo? la auda'u khilalakum wa ila samuda akhahum. Ya. Kemudian Ki, halo, Ya, ayo ya. dibaca. Min ilahin, Dari mana tadi? min Min ilahin. ilahin min ilahin khairuhu. Jawabannya keluar. Kalau tadi ibu Khairuhu. itu sa-nya jadi za. Saya juga kaget. Saya ingat sama Pak Amar. Pak Amar itu dari mana ya kemarin tuh? Daerah sana juga ya. Ya zainya jadi ya. Jadi sa kadang-kadang. Ini sa-nya jadi gitu. Ini orang Jawa nih goiru hoiruhu. Go maghrib. Ghairu. Ya. Ayo gitu sok Min lagi. ilahin ghairuhu. Min ilahin ghairuhu. Pak Hari bilang-bilang daerah. Kan ini udah Bhinneka Tunggal Ika, udah Indonesia. Bukan, kalau ngaji nggak begitu. Kalau ngaji kita jadi guru harus tahu. Oh ini dari Aceh, kekurangannya apa. Oh ini dari Jawa, oh ini dari Sunda. Masing-masing. Dengerin dulu kalau aku lagi denger ngomong ya. Yang baca aja. Biar kamu pengalaman. Kalau main baca-baca enter nggak pinter kamu, kurang perhatian ya. Karena ini kamu juga nanti jadi ustazah, ngajarin anaknya, ngajarin ininya, bisa cara ngajar. Yuk. Min ilahin ghairuhu. Kemudian. Khalau ila syayatinihim. I-nya panjang, mata I. Khalau Kholau. khalau ila Kholau. Ayo hati-hati. khalau ila syayatinihim.
Khalau ila syayatinihim. Kemudian wahum yanhauna anhu wahum yanhauna anhu. Kemudian wa yan'auna anhu wa yan'auna anhu. Bagus. Ini waiti kemana ini waiti? Yuk huruf-huruf qalqalah dibaca. ab Ab, aj aj, ad ad, at ak, aq ak, ak, ak. Di sini bawah. ab Ab, wa abqa wa jangan melebar ya kamu. Jangan gitu. Siapa namanya Kiki, jangan melebar ya. Apa sih namanya ya? Ngomongnya biasa aja. Jangan wa abqa gitu Ki. Ki. wa abqa Wa abqa kemudian tubdu tubdu hasibtum hasibtum aj aj yaj'alu yaj'alu. tujzauna Satu keras satu rapuh. Tujzauna gitu tuh Ki. tujzauna Tujzauna kemudian wajhihi wajhihi ad ad tadkhulu kha tadkhulu 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 kemudian qadhan qadhan wajadna wajadna. Terus at alta at'amahum at'amahum. la yadgha Kurang bulat. La yatgo la yatgo la yatgha la yatgo. ulangin Ya, la yatgha la yatgo. Kemudian mata'aun mata'laun matala'un. Ya, matala'un. mata'laun Kemudian mata'laun matala'un. aq Aq, aqlamin sinyalnya susah banget ya. Alta at'amahum. Aq, aqlamin ya. yaqra'u Yaqra'u muqtahimun muqtahimun yab'asaka yab'atsaka ajma'ina ajma'ina yumdidkum yumdidkum khalaqana khalaqna. Bagus. Kemudian ini agak panjang-panjang. Hati-hati. Yuk. Silakan. ajrun ghairu mamnun
nin anu Ajrun ghairu mamnunin. Kemudian ila yaumi yub'atsuna ila yaumi yub'atsuna. Kemudian fi jibtiha hablum apa pijibtiha? Pijibtiha. Pijibtiha. Kumaha. Ayo. Ayo. nggak kelihatan. Sok baca lagi. Fi jidha hablun Fi jidha hablun. ala dzalika lasyahidun Salah. ala dzalika lasahidun Ala 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 dzalika lasyahidun. Kemudian yamshi ala batnihi yamshi ala yamshi ala batnihi. hadza la Ayo. hadza la La syai'un syai'un. Hada la syai'un. hadza la syai'un ujabun Hada la syai'un ujabun. yaj'aluna asabi'ahum Yaj'aluna asabi'ahum. wa ja'ala fiha rawashiya Wa ja'ala fiha rawasiya. wa Terus aqbala ba'duhum wa aqbala ba'duhum. alam yaj'al kaidahum Alam yaj'al kaidahum. fawasatna Pawasot, bihi pawasot, bukan pawasot, pawasalto, fawasatna pawasalto, pawasalto, fawasatna bihi jam'an pawasalto nabihi jam'an. ulangin Ya, fawasatna pawasot, bihi pawasot baik. Piye to mbak, pawasot, pawasalt, fawasat sa dulu baru pawasalt, fawasat pawasalto. fawasatna Ayo fa mbak, fawasatna pawasot, bihi pawasot baik. Bukan pawasot. Kalau astagfirullah pawasot ini sod dulu. Ini kan sin dulu. Kalau pawasot nih tulisannya sodo. Pawasot. Pawasot. Wasot nanti. Pawasa. Pawasal kok itu. fawasatna bihi Nanya pendek. jam'an Pawasal to nabihi jam'an. fawasatna bihi jam'an Pawasal to nabihi jam'an. Kemudian. wala yakhafu uqbaha Wala yakhafu uqbaha. Kemudian wa qad khalaqakum atwaran wa qad khalaqakum atwaran. Kemudian lam yalid wa lam yulad lam yalid wa lam yulad. Kemudian Bentar nih. Mana? Yuk ini. Silakan.
Halaman 20. Ya, At. at Golabat. golabat Wa ma malakat aymanuhum. wa ma malakat aymanuhum Is. ith Mithqala. misqala Masna wa sulatha. masna wa sulasa. Kemudian Uh. uh Yuhsinuna. yuhsinuna Huwa yuhyi wa yumitu. huwa yuhyi wa yumitu. Ulangin. Sebentar. Mm-mm. Huwa yuhyi wa yumitu. Huwa yuhyi wa yumitu. Kemudian Nggak kelihatan terus. nih Ah. akh Ladahu. akhladahu Yahtafu pendek. absar. Yakhtafu absarahum, hati-hati. Yakhtafu absarahum, hati-hati ya. Yahtafu absarahum. Yakhtafu absarahum Iz. il Biiznihi. biiznihi Izhum alaiha qu'udun. idhum 'alaiha qu'udun Ar. ar Ardun. ardun. Wa arsala alaihim tayran. Ngaji jadwal. Wa arsala 'alaihim tayran. Oh, Iz. il oh udah ada di jumlah namanya siapa ganti-ganti wa itu. Is ayat Rizqan. rizqan Wa khalaqnakum azwajan. wa khalaqnakum azwajan. As. Oh iya, Nasta'inu. nasta'inu Yuwaswisu fi suduri. yuwaswisu fi suduri. Iya, kemudian yang ini ash Ash. ya Astatatan. salah Sudah. Astata. salah Gimana Pak Ustadz? ini kan matobi'i ini taknya ayo diulang Astatan. ashtatan gitu, hati-hati bacanya. Kamu udah pinter jadi lupa lah gitu. Ya. Kemudian Alam nasroh laka. alam nashrah laka As. af Yaslaunaha. yaslaunaha Tasla naron hamiyatan. tasla naran hamiyatan Al. ab ab Al. Mhm.
wa ad'afan. Oh jadi ada wawunya dari mana dapat? Asruddin. Ad'afan. Ad'afan. Yuk kemudian. Konsen. Kaidahum fi tadlilin. Kaidahum fi tadlilin. Az Az yazharu 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 yazharu. azlama alaihim qamun. Nah, jadi Salah. ada komun, dari mana dapat komun? Kamu aduh. Ya, Astagfirullahaladzim. konsen. Ulang lagi. Tenang. Azlama alaihim qamu. Aslama alaihim qamu. Kemudian. Al Al maghfiratun maghfiratun. la yusminu wa la yughni. Nunya pendek. La yusmin wala yughni. Nunya pendek ya. La yusminu wa la yughni. La yusminu wala yughni. Kemudian. Af Af afidatun afidatun. la yu'u la Ya'u. ya la ya'uduhu hifduhuma. La ya'uduhu hifzuhuma. Ah Ah ahlika ahlika wa ahdihim ra'una. wa ahdihim ra'una. Al Al alqa alqa fa'alhamaha fujura. Salah. Fa'alhamaha fujuraha. fa'alhamaha fujuraha. Tenang ya, kalau tenang kamu pinter. Yang ini. Silakan. Falyadhaku qalilan. Konya pendek. Falyadhaku qalilan. Falyadhaku qalilan. Walyabqu katsiran. Wal yabqu katsiran. Huwa aghna wa aqna. Huwa aghna wa aqna. Hum azlama wa atgha. Hum azlama wa atgha. Fayaqbiduna aydiyahum. Wa yaqbiduna aydiyahum. Wa man awfa bi'adihim. Bi'ahdihi. Bi'ahdihi. Wa man wa man awfa. Ya, betul. Terus coba Wa lagi. man awfa Au gelap. Waman aufa. wa man awfa bi ahdihi. Waman aufa bi'ahdihi. Kemudian. La taj'alna fi fit la taj'alna fitnatan.
La taj'alna fitnatan. Terus. Yas'aluna sudu. Aduh, asal itu. Yasnu Yas'aluna ya. sudurahum. Yathnuna sudurahum. Izhum 'alaiha qu'udun. Idhum 'alaiha qu'udun. Faqad ablagtukum. Faqad ablagtukum. Wa min hizyi yaumi idin. Wa min khizyi yaumi idzin. Faqala li sahibihi Faqala li sahibihi. azghasu ahlamin. Alghasu ahlamin. Astahlis Bukan hak itu hulinab. kha. Astah Kha. Kotor. astah Astah. astahlisuhum Bukan. lis Astakhlishu li nafsi. astahlishu li nafsi. Astakh. Astahlishu Bukan li hak. nafsi. Kha. Astah. Kotor. Bukan astah. Kalau ha itu ha. Ini kha. Astah. Astah Hmm. astahlishu Itu li mah ha. Ya udah nafsi. hutang ya. Hutang kha. Ya, Di bawah juga ada ha. Astakhlishu li nafsi. Yang bawah. Wala tahzauna alaihim. Tahzau dari mana? Tahzan. Astagfirullahaladzim. Wala tahzan alaihim. Wala tahzan alaihim. Kemudian. Wa'ah. Orang ini nggak ada bunyinya, alifnya mati. Mana alifnya kan nggak ada barisnya. Wahfid. Oh, salah lagi ho-nya. Wah, kho. Kotor. Wahfid janahaka. Wahfid janahaka. Iya, kamu ulang-ulang lagi ya. Sudah halaman 22. Nanti kalau ada waktu ke halaman 23. Ada waktu lagi tolong diikuti ya di YouTube ya. Diktat A2-nya sama A-I-U-BA. Karena kamu masih banyak huruf yang sering lupa nih. Udah lama nggak ngaji, ngeblank. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.